أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنتو حياة سيفي كفاية أبان كيسا ولا دايد بيته سيفي كفاية كفاية حياة أحمد كفاية عبدو جدام. ملاكو نرتي جالتي مسانو ملاكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دجاني دفني أكم جرتن هردو تتافي كبجمتو تكينيا فيديو تينيا هدو ديرتتي مرسالة من دا دجاني دفني غافلي نو هفتس في تفتمنا هاكناتي ديفما نوتا فيديو ني ديرتة سنيف دقيقة نو ديرتة مريتي غا ولتلي ليسونيس نونتاني مالف غافي نغافة ودتو Takee gaafii nu gaafattan kana dhiisuus nu mijoyne maaliif walirra laaltanii maaliif nu deebisne jettanii nutis akka isin nurraa mufattan hin barbaadnu isin mufachiisuun feenu kanaafuu ono gaafii teessan ka haftees deebisuuf deebinee jirra akkam jettan nagii qabdanii fayyaa qabdanii jecha salaamtaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتا في خبر جمتوتا خيني أكا فيا قبدني جيرتا ياكو بريو فتيان جتساني هزدوك نو ديرتي تانيس هقو تانيس نيجالا كيفنا تناس والجرت كستس نيجالا كيفنا أكاسي سنيفو ما جافي تحفتي سنيك ديب سنيك تورا نفانا تورا فيديو كدراك زي قديسني مالك nu deebistanii maal jettanii nu mufachuun keessan noolamu saniifuu obsaan nu eeggaddaa daftanii nutti naarina ni deebisna gaafii keessan indiifnu kunooti viidiyoo wal jala gaddiisna inshaallah kunooti kara gaafii teessanitti achi deebinaa Alfiyaa Abdii akkanaati hordoftoota keenya gaafiin duraa Alfiyaa Abdii gaafiinsi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh duraan dursee nagiyaa rabbi isin bira haa jiraatuun jedha nutis wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh obboltii qaalii nagiyaa rabbi isin bira haa jiraatu aamina walumaan nagiyaa rabbi nu bira haa jiraatu jenna walumaanu jenna akkanaati gaafiinsi ka duraa gaafiin ko fatuu fi hayaat yoo bahaari wal fuutani yemen jiraachuu feetan immoo biyya galuu feetanii lammaffaan abbaan keetii fi ummaan ta'e maa gargar jiraatanii immoo wal hiikanii adda bahanii gaafiin ta'eeti beekte wal hiikanii immoo adda bahanii maaliif abbaan kee eessa jiraa amma ummaan ta'e ijoollee meeqa hortee jechisiti ilmaan meeqa hortee amma abbaan kifaayatii fi abbaan gargar abbaan kifaaya eessa jiraata ummaan teeti wal lolanii moo wajjii jiraatanii akkanaaf deebistiin abdii qaba sargiin yoomii yani aroosni yoomii sargiin yoomii ree sargi yoomi ree ni dhifte moo sargiin abbaan kifaaya eessa jiraata ummaan teeti waliin lolanii moo wajjii jiraatanii akkanaaf deebisuu abdiin qaba sargi yoomii guyyaa nin dhufa anilleen fatiyaa fi hayaat rabbiif jecha isinin jaaladhaa arusa keenya dhufti maqaan koo Samiiraa Nuraddiin jedhama biyyi koo Arsii Lixaa godina Shaashamanneedhaa lubbuu toofatuu tiyya ati dhugaan nama miskiina wallaahi jabaaddu haada firaatii ati galatooma isin lachuu jabaaddaa intala shawaa akkasimi ayyee obboleettii qaalii Alfiyaatiyyaa galatoomii akka nu jaalatte rabbi si haa jaalatu wallaahi hedduu nu galatoomii nuti illee si jaalanna rabbiif jecha akkasitti gaafiin ta'e ni deebiti كدرا لا بحر وجين يو الفوتن بيجلو بربادني مو اسمه تاو فيتاس والله سربوا ما توبيخا جرو أكنيات يعني أصل نين فدا بيتناس نينو مال بيتدل ده بيتجود ده نين فدا جرو هدو تكا
بيان فدا مالي فيتة مش أما سوى النجافة تاني فين خلاص ندي بس نقرأ إن هي تتك بيان جالدا سارة بيج الرابع ده كنا تهي بيجل يعني نما سديبو متي أكاسي ديبي تدوا سديبي تشورا أبا كيتي في أمانتي وجي جراني أيوة أكيد ودي مجرن أبا قياس مجرى قرو نما قرتي هدو أركم النبرات مالف بيفوقو تكجراتني أركمو أباقيا من لما قبل شورا جارتي لما سين رافو قودا وان تيف باتي خسوي هذا كده في يعني تربان تكده في نبرتها سنيف ملء نمجرى بابار أجي قافين سدفا أمانتي المام ميجا قبتي أمانتيا جهة قبل سلاي تكو شفيته خنا درا جتشودا أما ورما قالت نتي نمشاني تلا سديفي دير لما أجي أروسني كيسان يومي سردين كيسان يومي أكيد قافين تنيتو تديبتي جرتي قافين تنيتو تك نبدي بدي جرتي نملي لي يا هجو تك يا دواجرة قالتهما والله أروزك يعني حكا نمني نوح فتان نيجو جرتني يعني يوم أروزك نقول ما جتني إيه والله من اللي قلت جرتني أروزني خينيا إن شاء الله يا رب جي يوما إن شاء الله مرتسني ملي أمانتي ما أعرف مرتسني جنة خن دوم فانوتي وان يبصم الدنيا شوك اللي سرتي تاكسيتي نمو يقدر بس ويا نمدو قداي أبسان ربصان يقدر قافين تيانو محمد جا قافين دراكتي هات انت لتهيتي في انت لفتياك كيسا تكا درك أمان انت بجاني ميجي انت لتهيتي في انت لتيا درك أمان لين جاف كني يو سنجدن تم لين جاف كني تربين هنقوديني سنجا تمام ربين هنقودين دو بارا قافي دا دمني كن وام فتي قافة دا بيته قافي تنوام فتي سماف قافة تمتي درك أما ديبيسو قبدا بيته أما انت لتيا مثلا لما سيفاني في سدرات يرى تكلين جاف كني سنجن كم كني تادا قافي نو ديبيسو يا ماتي أبو خلاص أنا تفخنا يا تشوري إنه مالي أنت تتياس أنا يفخنا انت ودرك أما لمين راه هن كانوا خابلان بيسالي أبوت الليل إنه مالي أنت تيني فراسيس أنت رزيني في تخاك كبيرة أنت تخاطر أما درك أما ديبيسو قبدا داريته هاي أنت تخا والله ربي نقولين ربي نقولين ملء سلاتاتي أو هن كانوا خادرك أما بلاسني بوا ملء دوغا يوفيتين تاديم قافين سندو لما فايي دتبنا هاي كبت هاي قافين لما تا تمام أما ما اسماسي قافين لما تا حياة بهاري في فتيا كم الرجال تا وقافي بكم تبيته سدفانس فتيا في فتيا كي سدفان أماتي فتيا را في بار كم الرجال تا بيته أبو أتيمو أكيد خانمو بيك كم خيو كل التنخانة مي إنه فيتي مي حياة وكل التنخانة يعني لا فتيانس بيك أبدي بحر شيء كذا قروخ إن سنيود ده فتشوف فيتن قارب بيسنيو فيتن نمني الدول تاني وميك بسترك يتيمدو فتيا شو بحر صح لا الزجاجة صن تاني الزجاجة صن تاني جال لا يجال جال تقول بك أنا مريت في إني فتان جاي يعني إنه فيتا بارخة أكيد أيوة. أكيد خيال ده عارن كم ناسي زجاجة ستة بيته يعني إنسان كم الرجال تا يجمر قافي جابتها أكيد خيال دري باري قانون نبيك يعني قافي لا تسني باري تسني باري إنه مالك هاي ستدفع قافين تيجي ستدفع فتيا جوار محمد في بقلة قربا كم الرجال هذا دو قادا جوهر محمد في بقلة قربا يعني جوهر itu جالد أكمو أباقيات جوهر جتون جوهر يعني جوهر بقلة جوهر جالد دو قاربي جوهرين سنجاو بلي سخية قافين أفرفا فتيا مجان كي تيفي أماتت كم الرجالتها أيه مجاكتي في أمات جر كم من رجال دا دوغا هورا بلا نجيت جافين تيتن يعني مجاكية في أمات يعني دوغا ربيتن هذا جتون هاتي يعني دوغا مجاكية نينجا دا مالف نينجا لي نينجا دا أمات جس ندلتي نجالتي سنفاني هذا تيجن درسا مالف
haati yaa itti rakkattee itti maal jettee itti waa hunda baadhattee ji'a sagal garaa baadhattee itti laffaatee ji'a sagal guutuu duydatti na baadhattee rakkattee midhamtee na guddiftee ani summaa tiyyeen jaaladha. Inshallah ilmi kiyyas anuma jaalataa miti maaliif namuu gizee dhalee waa haadhaa kana hedduu mi'a haadhaa fi miizaana haadhaa hedduu beeka. Anis amma mucaa kiyyaa fi uummata kiyyaan hedduu jaaladhaan jaa gaafiin kiyya tanaa galatoma horaa bulaa jaa. Hayyee kunoo gaafiin tiyaanu Ifraaha best tube jetti. Tube Ifraaha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee gaafiin qofatiyaa sababni ati hayaat bahar fuusistee si kakkaase maali? Fuusisuu si kakkaase maali? Gaafiin lammataa hayaat fatiyaa siif maal jaalal siif qabdi yookaan ilaalcha siif qabdu jecha takkaan ibsi. Tamam si galee jecha takkaan ibsi. Sadaffaa lameen keessanuu guyyaa hedduu gammaddaniif guyyaa hedduu gadditan jira yoo ni jiraate gaddaaf gammachuu keessan tokko naaf ibsaa. Galatoomaa horaa bulaa lameen keessanuu isiniin jaaladhaa. Ayyee Ifraa baga nu jaalatte akka nu jaalatte rabbiin si haa jaalatu. Okay hayaat gaafiin ta duraa ilaalcha naa qabdu gaafii mata agartee jecha takkaan naa ibsita. Bahari fuusisuu laa ka duraan ka bahari maaltu si kakkaase? Bahari fuusisuu waan na kakkaase himeetiin jira waan biraallee miti dirqamallee miti jaalalumaa fi kabajumaa fi waan biraan qabu. Gaafiin lammaffaa gaafiin lammaffaa hayaat fatiyaa siif maal jaalala isiif qabdu yookaan ilaalcha isiif qabdu jecha takkaan ibsi. Jaalala qabdu jechuma takkaan jechuma gabaabaa Yoo tokko akkasi. akkasi maal akkasi Yoo tokko jettee akkasuma kalaasa. akkasuma Jaalala sii qabu jechuudha. jechuma takkaan nama dhibaa Madiba wallahi yoo tokko gaafii ajaa'ibaati. isiniimuu kara gabaabaa akkasuma. Akkasuma Akkasuma kalaasa. akkasuma jettee hayyee gaafiin sadaffaa lameen keessanuu guyyaa hedduu ati amma seetiin si gaafadha akka jettiin deebi'a. Guyyaa hedduu gammaddee fi guyyaa hedduu gaddite yoo qabaatte ibsisiin jira. Dura akka gammachuu kennu. Jiruu ta'e keessa guyyaa Jiruu mutii keessa? gammaddee, guyyaa hedduu gammaddee jira. Guyyaan gammadde moo qoitti yaada haa beeku. Itti yaadu mara kooka. Akka itti yaadu no. Guyyaa Hedduu. guyyaa hedduu takka gammadee irraa fushuu hin dandeenye. Guyyaa dhumaatii kan naa bittee jechuudha. Kan namaan naa bittee kan nama agartee huccuu takkaan jaaladha. Huccuu san baatii meeqa jaaladha ittiin hitta oguu magaalaa dhaqus karaa san laa amma eegaan guddadde dhalee waslan huccuu san maallaqaas hin qabu kan hin bituus maalinnisus guddatamaa. Aksitti wallahi ummati adaqee bitee faajaa naa gochuu isiif shamsiin dhaqanii bitanii bas guyyaa sanis yuutuubiin dalaguwan akkuma aywa guyyaa sana hedduu takka gammade dhugaa inni huccuu sanii takka fada. Guyyaa gaddisee jiruu ta'e keessa guyyaa gaddi ni dhufa ilma namaa keessatti bas guyyaa hedduu gaddisee kan hin raaffanne. Guyyaa hedduu takka gadde moo yaani dhugaa feetaniimi guyyaa hedduu takka gaddisan amman keessaa bee guyyaan ani dhalee haakima jiru bas yeroo san keessatti abbaa mana keetii fi dinaan jaani abbaa mana kiyyaas na bira hin jiru hedduu takkaan rakkadhee haakima keessatti abbaa manaaf fiddu malee waraqaan kaa beektaa waraqaan kaa bakka tana kuttee hin beeku hanqa abbaa mana keetii dhufu malee ilmoos hin harkattu atis hin baatu naan jaani guyyaa san wallahi rifaatuu guyyaa sanii abadan yoo du'een irraa deemti malee ani amman irraa fachu hin doon inni maal hedduu takkaan rakkadhee zaa yaani zaa shanitti hin dalee laa halkan zaa torba jechuu hanqa abbaa mana keetii dhufu malee yookaan waraqaan kaa fiddu malee abadan hin baatu naan jaani guyyaa sana hedduu takkaan rifadhee bas namni kun hedduu takka si fe'isa yaani abbaa manaa kas jaatu kas kaba jechuu guyyaa sana arkee jechuudha. Namas guyyuma sana adda baafatta. Guyyuma sana wallahi ummaa takkitti bas ummaa takkitti itti abbaa keenya bira hin jiru
ummati takkitti bichaatu rokka haakima sanatti rakkatee miidhamee akkuma gootee san booda gubboo kafalanii sun na baasanii bas guyyaa san rakkadhe guyyaa akka guyyaa sanii irraanfachuu hin danda'u wallaahi. Hayyee gama kiyyaan deebi'a. Ani dhuguma rabbii nama gammannaa jiru keenya keessas gaddees gammachuus nama dhufa san haaluma jiruuti. Namni biyya namaa jirus hedduu ni gaddaas. Namni biyya namaa jiru gaddan dhabu. Dhugaa yeroo akka gisee warra keenyaa gisee haadhaaf abbaa yaadanus ni gaddina. Maaliif gaddan sanaa achi hin jiru yaada gisee warra kee yaaddee haadhaaf abbaa kee yaaddee ni gaddita. Ani karaa gammachuun deebi'aa gammachuun ani yeroo ani gammachuu ilaamaa irraanfachuu hin dandeenye dhugaadhaa gammachuun ni gamman laakiin gammachuu walii lama ani guyyaa ilma dhiiraan harkadeen gammadee maaliif ani dubraan qabaa hedduu so kannaan isattu ilmoon kannaa rabbiiti dhugaadha laas dhiirtinis tokkuma kannaadha san laakiin guyyaa gurbaa dhalee hedduun gammadee maali namnis eeguu ture. Ati dhiiran dhaltu yoom dhaltaa maal naan jedhani subhaanallah akka ani akkan waan san dandeetti qabaadhee waan san godhu hin dhaltaati dhiira dhaluun beektu dhiira maal subhaanallah kun hojii rabbiiti hojii rabbii seenullee dorkaadha. Ani alhamdulillah rabbiinis naa kannee ilmaan dhalaa dubra naa kannee dubraas ni qaba ani laakin dhiirta guyyaan gurbaa kiyya dhalee hedduun gammadee gammachuu maashaallah gammachuu hedduu alhamdulillah. Rabbi kiyya gurbana kanne ilma dirana kanne guyyaan gadde mo wallahi hedduu guyyaan gadde namu ana qofa miti oromoon guutuun guyyaa gaddee qabdi guyyaan san guyyaa irraanfatamuu qabne irraanfachuu hin dandeenye guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame du'eessanii hedduu ana qofa miti oromoon guutuun magaddita Hacaaluu dhabne walumaan dhabne guyyaa san hedduun gaddeen nin boye taa'een boye dhugaan seene gizeen karaan deemu jira guyyaan dhageessan Hacaaluun du'ee naan jennaan halkanii hanga galee wanti banee ilaalu dhugaan seene guyyaa san hedduu irraanfachuus hin dandeenye oromoo hunda onneen guyyaa san onneen hundi cabtee jirti gaddi keenya sanumaa sinjaa gaafitti aanu guutuu Sheek Kamaal jaa gaafiin kiyya tokko hayat quraana qaraatee jirti yoo qaraate suuraa tokko naaf qaree quraana qaraatee jirta yoo qaraate suuraa tokko naaf qaree dhugaa quraana qareetiin jira bas quraana hin khattamne hin finne jechuudha juzii soddomman hin buufne maaliif hin buufne jettan biyya tanatti gaafa ani jalqabe silaa qara'u ani tureetiin qaraatii eegaan guddate boodaan qaraatii seenii malee maaliif sanis haala kunis dhuunfaa kiyya waan himuu hin dandeenye garuu isiniif hin qaraa waan isiniif qara'u amma karaa gabaabaa Aayatul Kursii isiniif hin qaraa akkasii. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. آية الكرسي خانيتو تكان جالدا هيتو قرفو سقون خؤوس جتو هيتو تكان كلا سني في نهاية الكرسي أنا سني كرئ. ما شاء الله نو. غافين تانو جمال أحمد جا ما شاء الله غافين تجي بهر دلتا إيساتي آيات يو إيسا دلتو ما جا جمال بهر ددري دلتا ددري قدته أنا سبيكان تلدي يمن سنة يمن عدن جتو عدنتين تلدي تاكسي بك أمو بكنت قدتي سنة
Guutuun beekte gaafii of hundee maashaallah rabbi. Ayya kattiyaanuu Rooma Abbaas jetti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhufa nagaan dhuftan isin lameen isin jaaladha. Ol rabbiin isin haa jaalatu. Gaafiin kiyya galatoomi Roomaa akka nu jaalatan rabbi si haa jaalatu atis. Gaafiin kiyya takkaffaa Fatihaa Quraana qaraatee jirta. Yoo qaraattee jiraatte suuraa tokko naaf qara'ii. Hayaat atilleen akkasumatti suuraa tokko naaf qara'ii. Fatihaa Oromiyaa magariituu keessatti biyya kami? Sadaffaa Afuraffaan Hayaat guyyaa aruuzaa keetii mataa shaffanadhu. Gaafiin shanaffaa Hayaat obboleeyyan dhiiraa meeqa qabdaa? Akkasuma Yemen jiran immoo biyya jiranii. Gaafiin ja'affaa Fatihaa guyyaa aruusa Bahar fi Hayaat yoomi? Gaafiin kiyya kanuma guyyaa nagaan tura waliin horaa bulaa umrii dheerattuu fayyaa bareeddu imaana dhiigaan muka wajjin rabbi isin imaana dhiigaan laala. Ayya gaafiin kiyya hanganumaa nagaan tura waliin horaa bulaa umrii dheertuu fayyaa bareeddu ilmaan diina jechuusitiin si'a hojii rabbi isin haa tursiisuu inshaallah maatii keessan waliin amiin galatoomi Roomaa. Gaafiin takka Fatihaa Quraana qaraatee jirtamoo? Ayyee gaafiin kiyya Quraana qaree waa hedduun qaraanillee ani waa xiqqoon qaree maaliif wallaahi sababni hin qaraaneef illee ni jiraanii. Maatii kiyya biraan guddanne karaa biraan guddanne hin qaraane waama xiqqoo gaanguma waa xiqqoon hin beeka. Hayyee suuraa takka qaree jettee waan suuraa takka niin qaraa suuruma gabaabaa si qaraaga. Bismillahirrahmanirrahiim. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yuulad ولم يكن له كفوا أحد. Suuraan jaaladhu qul wallahu ahad kanaaf kana isinii qaree waa xiqqoon qaranii hedduun qaraanii akkanaati. Hayaatillee reefu suuraa tokko qaraatee jirti. Qaraatee jirti. Isin Quraana qaraatee jirti maashaallah. Ani amma qara'utti hin jira ganaan qara'u jira asuma keessa amma barachuutti hin jira. Inshaallah rabbiin haa laaffisu du'aa naaf godha. Gaafiin itti aanu Hayaat kiyya Fatihaa Oromiyaa magariituu keessa biyya kamii? Ani Oromiyaa magariituu keessa Shawaadha. Shawaa keessa Sabbataadha. Akkanaati. Fatihaan Afuraffaan Hayaat guyyaa aruusa kee mataa shaffanadhu. Gaafillee miti kun nasii haadha gorsa. Akkuma shari'aa godhuu deemna inshaallah rabbiin haa laaffisu. Ayyee gaafiin shanaffaa Hayaat obboleeyyan dhiiraa meeqa qabdaa? Akkasuma Yemen jiran immoo biyya jiranii. Garuu obboleettii galatoomaa nagaa jettee deebisuun deebitee na fakkaatti reefu. Ani obboleeyyan dhiiraa lama bichaan qaba. Tokko shafii waan ta'eef lamaan qabaa. Asuma jiran jechuudha yoo nu bira jiran malee jiran. Gaafiin jaafa Fatihaa guyyaa aruusa Bahar fi Hayaat yoomi? Gaafiin kiyya kanumaa. Gaafiin kee bareedduudha obboleettii. Gaafiin kee aruusa Hayaat fi Bahar yoomidha. Aruusni Bahar fi Hayaat inshaallah nuti akkanii ilmi namaa akka yaadetti silatti akka yaadneen ta'u gudduma rabbiin jee malee hin taatu. Nuti amma niyyannee inshaallah soomanni kun gizee bahee ni goonaa jennee niyyaa qabna. Silaa duraanuu ni goonaa jennee qopheessne rakkoo jidduutti rakkoo tokkoon nu qunname. Rakkoo sanis inshaallah Baharis anis Hayaatis as baanee isiniif ibsina. Rakkoo sanis nu qunname akkasitti xiqqoo turre inshaallah amma dhiyaannee jirra. Gaafa soomanni dhumee booda goonaa jennee niyyaa qabna. Inshaallah maqaan keessan abbaan keessan walaaddaa'e.
beektee gaaffiin jira. Dhugaa keessanii bas garuu gaaffiin tun bikkamee gad deebitee jirti chaanala meeqarratti wallee nagarreessaa. Dhugaadha naaf kifaayaan abbaa keenya tokkoo miti. Ani abbaa kiyya Ahmadi kifaayaan abbaan isii Abdu'aaliidha. Aywa inni Araba waan ta'eef ana kiyya Oromoodha. Saniifuu ammas adda baase giraan hin gaafatina. Haati ta'e tokko wallahi bikkamee gad gaafatan. Bichaanaan meeqarratti hunda akkasii garuu haati takka uummanni takka garuu abbaan gargara. Hayyee galatoomii hayyee gaaffiin gaa baarii faate oolan eenyu deeggartaa jechuudha dhugaadha gaa eenyu deeggartaa ni beekama eenyuun deeggara baariin deeggara eenyuun deeggara baara hojjetaa haatuma yeroo san Wallahi fatiyaa. akkasirra sila eenyu sichi ta'e baariin tuma Bahar hojii utuuta. egaa akkanaati hordoftoota keenya gaaffiin teenya deebitee jirti akkasiiti galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dhugaa. Ji. sila haatiin jeeti Akka bahar hojii utuuta bahar dhiirana. sila akka miree dubaati eenyuun deeggara sila eenyu biraan dhaabbadda Ana deeggarta kana deefaami. hayi ati deefame baarumaan deeggara hordoftoota kiyya gaaffiin teessan deebitee jirti akkanaati hordoftoota fi kabajamtoota keenya gaaffii teessan gaafanne jennee abdii qabna kunooti gaa maashaallah gaaffiin teessan babbareedduudha baga nu gaafattanii gaaffiin teessan haamilee nuftaati hedduu amma gaaffii warra gaafanis akkana seentanii hayaat fatiyaa jabaadhaa isinin jaalannaa umrii dheeradhaa du'aa'ee nu gootan hedduu galatoomaa wallahi jazaa keessan rabbiin haa kafalu jenna nuti kafaluu hin dandeenyu.